enti judge no ebisa ye lawyers ene ye lawyers kan say omo ni problem bia ewo efa ho enti omo ma kwan e mo withdraw ye but omo side motion foforo eba no ene ye lawyer no sorry kan say near reliefs na lawyer na ogina ho ma Farouk a obo ne hu samrani Sammodua no edi aba no relief number 14 ekire say enya sampa ewo bunomu na mmom se sampa foforo bi wa Asanteman a enti ye lawyer no esori ka say eye kasafin a ensem fata say lawyer ni betwere sa akase no enti lawyer say omo wo ho ene judge ni nyina agito mu say ampa sa nsem na okan wo relief 14 say eye sampa foforo na enye sampa ewo bunu region no eye kasa eye kasafin a sebi yenka no court enti wo judge lawyer no gito mu e mo mu yi sa paragraph 14 no afri mu omo yi paragraph 14 ne free mu wiye no na judge ne bisa ye say ye lawyer no ewo opposition to the new motion na Memoir kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So when your first time any abomodia subscribe. Me notification is to send you anytime bia ya di video betum no won som sabekan when ye bia share ushewia comment fa tire wa gen efa video no ho like video no na share emo bia nso enya bi hwe medasi bebre abusua enne ana court etna case a eye Sampaman Hene na Samgba Gyafla abusuafo odikoda court efa Gazette na ewo say Bono Regional House of Chiefs ebusia omo gazette no na ebusia Regional House of Chiefs no okoka hu bi no eno na president of Bono Regional House of Chiefs Nana Ajimabedu the second ono nso aye na adwen say Sampaman Hene na Samgba Gyafla esan say waba menhia abesua akire otumfo no de ebusia enya de obeden obe gazette no na eni china because ono de ohuni say Sammodua ana yeden eye Sampaman Hene nti ebusia sa case no anache say Sampaman Hene na Samgba Gyafla edikoda court say wonye den onka sasem no enu na ebusuafo Sammodua edramika court hono mu say sasem na ekoso court hono mu no se court ni ko bua asem no na efavor Sampaman Hene na Samgba Gyafla ono Sammodua na ohuni say ono na ye Sampaman Hene na ebusuafo ni bibia ayeden abawiye because ontimi nkoba bia enkoka so no na ye Sampaman Hene PM efri say enipa ya gazette ni say ono na ye Sampaman Hene no ono ana aban hu ni say ampaniampa ono ana busuafo ogina ho no ema Sampaman enu na busua enne omukọ kọta ensem bebre ayeden akosisi wo ho no mu a abu mahama odi ehu update ebusuafo ebreye ntimu de mumiekọ nienko tie abu mahama ensem potia esi ewo court ho no no on family ebusiafo min westi mutam bebre no ni esi ye ne se ene ye ba court emra ye twe mu no ye mamuti ase se eye Nana Samgba Gyafla di asem ne ba ye no judge no link no eye slow man mo fan chemi baby amewo no amewo kwan so ekọ baby eno ntena link no nye no medamasi ene ye ba court na se ne ye mama so ti ye no eye Farouk a obo ne hu samrani Sammodua e ba se sampa mandemos na ye di no wo high court no opese oka ho bi efi se nsem na ewo mu no judge ne bua ebekọ atia no enti ene ye ba ye no e na omo ankasa omo lawyer no esori ye e kan se first eyi na ofali ye no wa withdraw or the emotion abase or withdraw sa first filing no die nti ene wo yes a motion na ofali last time a ebeda abontin no lawyer na oye lawyer ema Bono Regional House of Chiefs ono no chambers din ene wo so ena lawyer foforo nso ene sign ye
and na very incompetent because lawyer fufro a prepare na bunu regional house of chiefs lawyer no and a prepare sa motion no and wodi ma lawyer fufro and a lawyer fufro no sign ye but wo man hunu nyankopon efra wo mani emma wo ankasa no man hunu enti chambers na e prepare no din ba so and a lawyer na obe sign ye so na ye lawyer wo no a prepare no ono nso din ba so enti wo ankasa hunu ye no and wo matwere aba se omo withdraw that motion no enti omo withdraw that motion no no ma file foforo enti judge no ebisa ye lawyers any ye lawyers can say omo ni problem bia ewo efa ho enti omo ma kwan omo withdraw ye but omo side motion foforo eba no any ye lawyer no sorry can say near reliefs na lawyer na ogina homa Farouk a obo ne hu samrani Samodua no edi aba no relief number 14 ekire say enya sampa ewo bunu mu na mmom se sampa foforo bi wa Asanteman a enti ye lawyer no esori ka say eye kasafin a ensem fata say lawyer ni betwere sa akase no enti lawyer say omo wo ho ene judge ni nyina agito mu say ampa sa nsem na okan wo relief 14 say eye sampa foforo na enye sampa ewo bunu region no eye kasa eye kasafin a sebi yenka no court enti wo judge lawyer no gito mu ema omu yi sa paragraph 14 no efree mu omu yi paragraph 14 ne free mu wiye no ena judge ne bisa ye say ye lawyer no ewo opposition to the new motion na ene ye see dey be ye ni opposition we are not opposing it omu makwan na Farouk a obo ne ho samrani Samodua no embe ka asem no ho ne yendi asem no once and for all enti bunu regional house of chiefs lawyer nso a oni omu na ekoba no nso agitu mu Emma National House of Chiefs omo lawyer nso a represent omo nso agitu mu enti lawyers ni nyina agitu mu wiye no na judge no ma order say omo lawyer na o represent Farouk a we Samodua no on file processes bia owo by 27th November 27th of this November adi bia krata bia ensem biara owo a eno ne ngina so nti a wo ba be ka asem no ho on file bibia by 27th of November owie eno a na motion foforo nso baaye motion foforo a omudi baaye ne se eye bunu regional house of chiefs edi aba se omo pese omo cross examine the acting president of the Sampa traditional area aye na nakwadwo masa otoso mienu na court mo omo kwan na omo cross examine na Samgba Gyafla oye Sampaman Hene court kro no nso emmo omo kwan na omo cross examine the regional house of chiefs omo registrar enti sa motion na omo de ba ye say omo siki court no na court na omo kwan e omo atumi cross examine omo no court no e de akɔhye on 25th November enti 25th November no na ye nyina ye baba be hia e wo court ho na court na hwehwɛ mu ahwɛ say ampa emra mu say omo kwan emma omo cross examine wom tinyame ya duma ye beba but questions kakra me bisa ne say asem a court di ya kopim say nko wo shede ti say obema ne judgment na obi aba say me ba be ka ho na wo a wo ho a ye di asem no be drew point ne be wo say court nsam ma kwan na court tu obi anu na nyame ya dum na 25th no ye be drew ho a ne ye lawyers wo ka ene ne emra ne sie no judge ne be ka eme ye hunu na asem ba ko bi so science bi o emra judge lawyer na ogina ho ma Farouk e ka say court man 27th no na o ka say mere ne swa na nka o pemere bebre e na judge ne bi san say o see asem na e koso wo court no we hunu e na wate say wan man be ka ho a ebe hawo enti ade a wa hunu wate de emere dodo san na wo hia senka sesei na ye ka kire wa e na be ka say wo hia mere bebre ba ade no wo see we hunu e na wan fa wo ho a mebata ho a ebe hawo enti wo hia mere bebre bi a wo be hia mere bebre bi say ye ma mere bebre enti wontimi ntwe asem no nko akire wa ma no up to 27th no on file ne bibia tinyame ya aduma 25th no ansa na 27th na ye beba 25th na wa ba betie motion na mesrama momfa nchemi link no e break ye momfa nchemi enti momfa nchemi link ne break ye enti nyame ya aduma court no ka say debi
yentimi ntwi asem no nka ekire biom mama 27th be fale ne wo bia because unim nsem no mu dada eno ntina aka say asem no awati no wamfa ho am ka ho a ebe kwatia na asem awati de na anem ho nsem enti wontimi mma asem no entwi nka ekire pi enti wo de ama mo 27 enti nyame ya adom a on 25th ye beba ne ya ba betie Bono Regional House of Chiefs omo lawyer no a opese o cross examine ye nkrofo no ye beba betie no eno twemu wi a na 27th no by satam no na wababa be fale ne bibia o fale ne bibia wi a na court na hu no yenim se ne ye mo ka no delay tactics no mo ye na eno nkra enkyere se ampa omo ne nyina so because wo nyina so bi wo ho a o ma ye delay because se me ye mfa ne se bibi ye media ana menim se media ye de ne ye ka asem a me mpre se ye delay because ye delay a me a ye media na be ha me enti enye omo de no ntino mpese omo delay but yenim se court no nso no enhwe emmo mu delay asem no ti nyame ya adom a ye nyina judge no any lawyers no nyina makwan se wo mbeka ho de eno kire se ye no we don't have anything to hide. They were thinking say ye be oppose they being part of it, but we won't oppose it because we know very well that the court is there to settle things based on legality. Until on a legal form no ye wie bebre bisa say ne ye koka asem na dey bi arbitration has been finished. Ya ka asem no wo menhia otumfo sitting in state any other Sampaman council o ma ka asem na wie enti enye eno ne ye koka ne ye koka say ya gazette ho asem enti mesremo sa na eno tie enti medamasi menem se mo bebre wa adwuma mo enti memfa mo mra pii nyame ya adoma weekend nso no ye bekoso ne ya hwehwe ne ye hunu enti me bone tofa no ene ye call court sam modu application na wodi ba ye se enko oba badwane no ono ahunu se eye incompetent enti wa withdraw wie ye no ene o sign de foforo ba ye foforo na wodi ba ye no eno nso na problem wo ho judge lawyer na all represent omo no oyosu din bie no o de din ba ko na hya ase o wie na o sign fa din ba ko eno kura na ye incompetent ba ne nyina no ye boye ne agusu se judge no emo mo kwan no mo mfa pen en cancel na omo present one din a opese ye di hunu ye di frɛ no as a lawyer enti ne nyina beba na wie no na judge no agitu mu a o ka kyerɛ wo mo se omo mfale omo processes bia by 27th then 25th yen samra court ye ba 25th na eyi near opese or cross examine no then we come and listen to why he want to cross examine when we have even gone beyond to a point say ye ba be my judgment tinyame ya adom ne ye be hyam biasa ene omuba ene omusi sa nkrofo ba ye be gina from hono mo ye to trasem ene oma bebre brana yenku na sebi ye court court na yanka se wa hodin afanu ne nyina obi anyi nipa ba ko na mo mbeko ne yenhwe so nka asem no na wo frɛ me se brana yenko na makɔ se me kwa ma me ne wakɔkɔ sesen me nkɔ sa level no sa low no no mo gina hɔ ye to trasem ohun ma lady ba ko bi ono kra me hu ne da wa hye your friend say Togo for made for you bi no obegina hɔ me nim ne din me nim no me hu ne kra da ohun bi no mo kra I've never seen them se bi ade bi America no ye tuto to Jimmy mamudi wi a na mo ba na mo ye nuoma bi on say police for ba hɔ na mo dwane ye police for ne ba ya pɛ na mo dwane ye na mo fi say ye beba na ya be soso wo mo so na o ma ye nuoma bi na o ma ka so basabasa wo ha ye ba koma se o mo buru ye we are law abiding people ade ye wo de no won say no tie busiafo ye nim say delay tactics but delay tactics no so no there is a limit at which the court will tolerate that, and we know very well say nyame ya aduma enchenche e wona fi temesre timamfo mo wo sampa munya asundwe munya abutre na mo hene na Samgba Gyafla ene na trankonwa ade o mo beye bia ma masundwe na wie faye no eno na eguso ayeye nti ya ma mo kwan e mo maba mu ye divi a wantimi ankogena bebi say na menka ho sei ye di ne ye beka bia no ne ya kan wie ti ye damase akonwiasem ne de ya kan wie eno arbitration no ya kan wie nti eno de there is no problem, there is nothing ye koka biom ti ye bedamase nyame nka mo ho no mo ho ban na bebi a mo de mo na besi bia no nyame ma ne nya asundwe emma mo na Samgba Gyafla o ye Sampaman Hene one na tena nkonwiafo nyina o mo behwe ema bibia ye ene
nana amma court ne entia nana amma court ne say nana se ne yamunim no oye civil servant nana enye momo chief a je se wonante a ye sene no momo ansa na waba nana anye momo chief enti omo ka say nana amma nana aduane omoboa nana eye appeal court judge nana etna asem so enra enen so sese ya mene wu kasei nana ewo court a odi asem nti mesremo enti nana di asem nti wama nana eye civil servant on kase o jai ejuma ye nam so tua ne ka na o jai to ho no aba be ye nuoma bi enti enne o ma ne tufu hini a eye nana ye bu asoma ene be si ne namu a ye ye bibia nti medamasi ena court mmara nso no ema kwan saa onya baf waba ema omahunu no waye bibia enti court no enkase ono amba no nti yenka nti wo ma ne tufu hini aye nana ye bo asoma ene begina ne namu aye kan ye nti medamasi emfutru ene ntro biara omo beka bia no momo omuhu ende omo ba ye tutrasem nana nkomo pese omo ye no wo ho na omo pese ye ne ye ma ye di yensa keka wom na omo beka se omo ba akoma se ne ye bo won nti they don't feel safe nti yenyi asem ne mfiri ha yenim se mo ye tutrafo ye mfa yensa nkamo ena enti medamasi na monto mo manofu enti yebeda obi biara si na sampafo monkoso antena asundwe mu omo baye tutrasem ho but munyawo mukra you have to protect and preserve the dignity and the peace of the town called Sampa. Medamasi pa nyaminka obi biara ho se wonya amre editie mi medamasi